Hello, na yung bagamalantay ko na da, nagagatay ka nung ang mula-mula tinatang. Ngam nagagatmat, digiti karubang, ang ibulos ti kalding na anang arawd. Bagbanagan digiti mula tayo, hindi kanan tarakan takin tartar ko na niya. Kung da tayo kung matikas jay, ibulos ti kalding tayo. Da tayo pwede makabasol. Ngam isuda pag dilawam ay apo, isuda pa tinatang kakabsat. Ito nga, nagduma, maka sungbatak. Sak pa iti makabasol sumong batak kanya da anang nga pati kahit da hindi ang ngarog kahit ay dumawdawat ngam nalaing da nga dumawat kabsat yeah. So nga bye antay latay da nga saop-saop agmula tay lata agbalin ibati ti kalding kananda ta kananda. Sige, bye bye, supportaran na kapo. Oh followers, thank you so much.